partir de las 7:10 de la mañana, la tripulación del Escuadrón del SAR recibió en su hotel un aviso del Gobierno Civil en el cual decían que un petrolero panameño estaba en llamas en las costas del Finisterre. Sobre as 7:30 da mañán sálese desde Porto para ir a donde nos iban indicando a situación, pois a través da costera. E chegamos ao cabo e había moito vento, non navegábamos ben, tiñamos que ir pouco a pouco. E cando chegamos ao Casón, que estaba a 5 millas e media da costa, e non vimos náufrago ningún, chamamos a costera, dando-nos a situación, e cando chegamos ali afora, pois estaban os helicópteros recollendo náufragos. E collemos a todos. Chegamos aquí ás 7 da tarde, e trouxemos 9 mortos. Se tiran ao mar e moren afogados, querido amigo, que che dá a ti que sospechar? Que podes dicir ti, un que está aquí na zona de Fisterra, que é o que traía ese barco cando os mariñeiros, sin haber mal tempo, sin un peligro aparente de unha explosión grande? O que se dixo é que cando se tirou é porque sabía o que levaba. Cando me chamaron, pois xa creo que levaban contabilizados 5 tripulantes mortos. Eu chamei a un restaurante chino para buscar un intérprete. Estaban traendo os supervivientes. Notaba que, bueno, como que non había como un diálogo moi fluido. E preguntei, bueno, Chan, que é o que pasa? E dicime, non me entendo moi ben con eles porque son chinos do interior, né? Quer dicir que a tripulación era, digamos, destes collidos un pouco, empezaba daquela era o fenómeno de tripulantes collidos así, digamos, o máis barato que había, ¿no? Descubrieron un incendio en la parte delantera. Trataron de apagar el incendio cuando no había remedio para apagarlo. El capitán y el primer oficial ordenaron dejar el bote. Eles puxaron o bote no mar para embarcar no bote. E seguramente que lle rebentou a bodega de proa neste momento, asustaronse, foron para a popa, e a popa tiña máis de 15 metros de alto, tiraronse ao mar, e para tirarse ao mar e con os salvavidas posto, hai que saber tirarse. Cando os collías e os trasladabas desde a embarcación a unhas cadeiras para logo transportalos hasta longe e tal, era a flacidez da cabeza, era unha situación como bastante, posiblemente, algún fora como desnucado, non? Porque o modo de tirarse ao mar con un salvavidas posto hai que tirarse así, vindo unha man aquí e outra aquí, para desnocarse, que de pé ao mar, pegalle aquí o salvavidas e para non desnocarse. Ainda que tamén, pois tiñan o hongo de afogamento. A ver, bueno, vaya, vamos. As autopsias se fixeron por vía judicial, nos único que fixemos foi recibilos, como estaban todos mortos, pois leválos ao tanatorio. Aquí leva cartos aquí. E o que me chamou a atención é que todos eles levaban moito diñeiro metido dentro da camisa. Logo houve comentarios de que se había maletíns con moitos millóns de dólares e tal. Eso non apareceu nada, nin entre os cadáveres, nin entre a embarcación. Entendo que cando hai uns señores, caso do capitán do barco, que se tira antes que os mariñeiros, pois algún problema habría. Eu estou carente de noticias hasta entón tempo da noite, que foi cando me dixeron do Goberno Civil
dos materiales que ese barco traía a bordo e da peligrosidade que podía existir. O peligro existe de explosión, pero é un peligro localizado. O peligro de envenenamento ou de unha nube tóxica é moi remoto. Asas do pueblo quer dicir na prensa que estamos facendo política. Estamos unha chea de homes traballando e informando. Eu paso os votos perdonando polo carallo. As autoridades estaban a 100 km de distancia. E a 100 km de distancia é moi fácil dar órdenes. Me llama Moreno Aguilar, que era o Gobernación Civil, e Madiedo, que era o director general da Marina Mercante. Viñera o director xeral da Marina Mercante, que daquela pues, metía moito medo, un director xeral, non? Cando o marexou, evidentemente, o director xeral xa non era ninguén, e cando Prestige mandaron un vicepresidente do goberno, non? En persona, non? Imagino que na próxima mandarán así a alguén relacionado ca ONU. En la cubierta del barco se está operando con total naturalidad y en las cubiertas de los remolcadores que están en la zona inmediata al barco, las personas están trabajando sin ningún tipo de dificultad respiratoria ni ningún otro tipo de problemas. Luego, no tiene ningún sentido que en un pueblo que está muy lejano de aquí se estén tomando medidas absolutamente alarmistas y desproporcionadas. ¿Cómo se explica entonces que un capitán dun navío que leva esa carga que ordene abandonar o barco, que se boten 20 e tantas personas ao mar, que el mesmo se bote ao mar e que morran a máis de frío antes que continuar no barco? En ningún modo se justifica que el abandono del capitán significase ese peligro. Justamente el capitán abandona porque desconoce que esa iluminación, esa deflagración, no se corresponde con un peligro que le obligase a abandonar el barco. O sea, comentarios eran todos, desde veneno, nucleares, bueno, de todo, porque que non sabía o que traía ese barco. Había unha teoría que decía que as primeiras, cando veron o que pasaba, pois o barco iba ir pa Coruña, despois iba ir pa Vigo e despois cayou aquí en Fisterra. Cando chegan a esta altura, en mar libre, mar aberto, e pican as tachas, é para conducir o barco a un sitio abrigado, para despois ben poder sacalo ou ben intentar encontrar algo que eles pensaban que había aí dentro. Porque o evento era sur, e non podía ir para aí, nunca na vida podía ir o barco para aí. O día seguinte veñen dous remolcadores, o remolcanosa 5, máis o Certosa, metenlle varias estachas, estuveron todo o día intentando sacalo para atrás, pero debido ao embarrancamento e as pedras que había aquí onde meteron o barco, pois non lle dou un salido. Levaron-no aí, porque quiso levarlo ali, por problemas de porque puderon nos remorcar e traerlo aquí para arriba, non quixeron. Levaron-no por ali por algún motivo, non sei por qué. Porcentualmente, pues tal vez podamos decir que llevar el barco desde donde estaba, desde Finisterre, y llevarlo, por ejemplo, a la ría de Cee, pues podría ser un coste equivalente, por decir algo, a una 10ª parte del valor del barco, ¿no? Mientras que si se hace en forma de salvamento marítimo, quiere decir que el barco por sí solo ya se va a encallar, el barco por sí solo se destroza, el barco por sí solo muere la tripulación, etc. Entonces el riesgo es del 100%. Le permite al remolcador cobrar pues todo hasta el límite que marca la ley, que según el convenio de Bruselas del año 1910, que es el 100% del valor de la carga y del flete, ¿no? Pues chegaron a empresa que era holandesa, estuvo negociando aí con Silveira, que era o que estaba ali o de Remolcanosa, hubo unha negociación aí de moito tempo que ninguén entendía, pero que é así, o mundo do mar é así. Os medios de salvamento están o seu por moito que estén contratados por un servicio público, non? O día posterior é de bastante calma. Creo que aí, se houvese voluntad ou interés ou decisión de facer cousas, houbera trascendido moito menos o que logo a posteriori, o día 10, cando empeza a explosionar, non houbera ocorrido, nin houbera creado a sensación de desánimo, de abandono, e incluso de alejamiento de todos. Non hai dereito que a cabo de 3 días un pueblo como a de Fisterra que non sepa nada. A xente dorme tranquilamente, pero ao mellor non se levanta. Aquí en Finisterre é un pueblo que non hai lei.
porque non hai orden nin hai nada. E tamén quería saber, os que fomos ali cos críos pequenos, que estuveron respirando ese fumo, a ver que nos pasa a nós, onde podemos mirar se temos algo no corpo, non? Según a versión oficial, tardaron 4 días en recibir o manifesto de carga. La documentación la recibimos en el momento en que yo salía hacia Coruña y la documentación se le reclamó pues a las pocas horas de haberse producido el accidente, teniendo en cuenta que era un día festivo. Que é un manifesto de carga, é un documento, un acta notarial, por decirlo así, do que se carga. Aquí tenemos, como veréis, perfectamente, esto es la parte superior del barco, aquí están cada una de las bodegas y a los diferentes niveles donde están las mercancías. Y aquí tenemos localizados los containers que tienen el sodio, aquí tenéis, aquí, está todo localizado. O que quere decir que neses 4 días non souberon se ali había algo altamente perigoso, medianamente perigoso ou nada perigoso. Eu que non concibo cos medios que hai hoxe neste España que non sean capaces de quitar ese barco. Aquí o que se pide é non tomar unha decisión cando todo o mundo pode estar intoxicado. O que se pide aquí é que a máxima urgencia que quiten eso daqui, porque quixera saber o que temos a nós. Nadie di que isto que sea radioactivo, pero tamén pido con urgencia que se chega a ser radioactivo, o barco estaba igual varado. Aquí vai a pasar igual que o que pasou aí en Rusia. Non se pode esperar a que morra xente para tomar unha decisión. Debía ser que como estaba recente todo o que fora o tema de Chernóbil, nos falaban de peligro nuclear, de todos nos quedamos con aquelas imaxes de Chernóbil, de un lugar onde a xente non ia poder volver. Esos homens que estaban empezando a traballar. Tranquila, muller, que se poña así, que non se fai nada. Así non facemos nada. Como non estábamos informados de nada a población, non sabíamos se en efecto o manifiesto de carga era real, non sabíamos se nos estaban dicindo a verdade ou a mentira. Entonces, claro, ao non estar desinformados, pues, o máis lógico é que escapemos. Estuvemos falando co comandante de Marina e o riesgo é mínimo. O momento, o riesgo é mínimo. Ojalá non pase nada nin vai pasar. Ahora a preocupación é que se haxa mal tempo. Ahora o riesgo de explosión, como dijo, é mínimo. Non hai por que haber preocupación. Víamos que non se entendían entre eles, entonces nós dixemos, aquí algo raro hai. Entón, cando tratamos nós pola nosa conta de tratar de sacar uns análisis ou algo, e aquí prestóusenos coordinación por parte de Carburos nese momento, polo laboratorio, está o señor Ruiz, que estaba de químico aí. Entonces me piden si es podo explicar algo do tema e tal, e entonces dou unhas ideas e digo que para min a persona máis competente en aquel momento era o profesor Bermejo. El peligro inmediato no lo hay. Ahora, dado el incendio que no se sabe por qué se ha producido, que se puedan romper alguno de estos recipientes, esto al reaccionar con el agua, reacciona violentamente el sodio con el agua, se produce sosa cáustica y se produce también hidrógeno. El problema que hay es que, claro, el hidrógeno es un gas altamente explosivo y efectivamente pues puede dar lugar no solo a un incendio, sino a una explosión fuerte. O informe de Bermejo que é tranquilizante, tratamos de que a xente non se mova máis, que a xente que saliu que retorne outra vez ao pueblo. E non teñen confianza en as autoridades. Que autoridades? Dan algunha confianza. Para min a desconexión máis grande que fui no poder político municipal, donde houve alcaldes que, que xa pensaban que ia a reventar todos os concellos, que íbamos a morrer todos, que posiblemente utilizaban máis a política para buscar un problema de fondo que as cousas reales, porque reales pois non as sabíamos nadie. Que nos digan que é o que hai, que é o que vai pasar ou que non pode pasar. Por lo menos que nos den certa tranquilidade ou certo tipo de alarma para poder tomar medidas. O señor Mouso fixo ali un paripé, eu saben que era todo cuestión alarmismo,
Eso eu xa o escoitei moitas veces das súas bocas, non? O que pasa é que eu pedinlle en máis dunha ocasión que me informaran. É dicir, se hai un medio de comunicación donde sale un señor que é catedrático da Universidade de Santiago de Compostela dicindo que hai unha bomba atómica en Fisterra. Xente como nos que está dicindo que hai que marchar, que eso rebenta todo, que é atómico, que eso nadie sabe o que trae dentro, bueno, pero entonces a xente sábese quen pueda, non? Cuando non tes unha información oficial, tú podes entrar en contradicións. Naturalmente, se o valoro hoxe, desde o punto de vista, supoño que non actuaría como actué en fai 20 anos, porque teño outra experiencia e porque hai outros medios de información que daquela non os tiñamos. El sentimiento que había de la gente pues era muy preocupante. De ahí los rumores, por ejemplo, que había de que, en el sentido de que la carga podía ser una carga radiactiva, que podía haber u otros instrumentos, otros carga tóxica extremadamente peligrosa, pero lo que produjo un gran temor en la población es que no se desmentía ninguno de los rumores que estaban circulando por los pueblos, ¿no? Y que los alcaldes estaban muy preocupados. E o que fui facendo a xente de toda a comarca, os que tiñan familiares fora ou amigos, foronse antes. Yo creo que el gobierno tampoco lo sabía en ese momento, que era realmente lo que llevaba el caso. Facían grandes esforzos por ocultar a realidade. E o día 10, ás 7:30 da tarde, é cando estoupa. Recordo ter medo, era seguramente un pouco de irresponsabilidade porque ninguén sabía que era o que había no barco e que era o que estaba causando esas explosións, pero non recordo ter medo, recordo esa ansia de xornalista nova de decir, bueno, aquí non queda ninguén, estamos nosos e hai que contalo porque nos vai ver todo o mundo, non? A reacción de sodio está vento por enriba das oas, como poden ver, a nube de fume é impresionante. Neste momento acaba de desaparecer prácticamente o barco baixo a nube de fume. Isto é, apenas se ve a parte de arriba. Isto é cada vez máis impresionante. Decía todo como se foran relámpagos, non? E uns ruidos como se retemblara a terra, non? Eu estaba aquí en C, retemblaba a terra das explosións do barco, non? Claro, isto a xente, a min, a todos, a miña familia, a todo o personal que eu conocía estaba acojonado. Isto induso todo de fume. O que se falaba era que era contaminante todo. Dos componentes que había no barco, que levaba o barco, e que se queimaron a esas temperaturas, se pode prever, se pode intuir que a nube era tóxica. Se han producido algunas explosiones que han hecho una especie de flash, de relámpago sobre la cubierta del casón, porque sabemos que todavía permanecen algunos bidones de sodio sobre cubierta y al saltar la mar como consecuencia del empeoramiento del tiempo reacciona con el agua y produce este tipo de explosiones. A regla xeral nestes casos é que cando unha autoridade di está todo baixo control é o momento de asustarse e de botar as mans a cara, non? Sin embargo, no hay ningún incendio a bordo, ni tampoco hay ningún producto tóxico que pueda causar la alarma. Hemos consultado con los asesores holandeses que permanecen a nuestro lado, enviados por la Comunidad Económica Europea y que son expertos en este tipo de accidentes y tratamiento de productos químicos. Tampouco eran os grandes expertos, é dicir, que eran simplemente a SMITAC, era unha empresa especializada en salvamentos marítimos e cousas por o estilo. Sodium metal is no harmful for the environment nor for the people in the surrounding. Only when there is an explosion, the people who are very close, there is some danger for. Non eran os que tiñan que decirnos a nós se ali iban reactores nucleares ou frigoríficos, non? Probably the cause that
people in this neighborhood are also impressed. But I think at the moment there is no need to feel a threat because the accommodation is still as it was, and I think people on shore can stay where they are. Quizá é que son moi ignorantes, como todos os galegos que estamos aquí, somos absolutamente ignorantes e necesitamos moitos técnicos que nos expliquen ben as cousas. Non eran técnicos, eran farsantes, levaban unha lección aprendida que tiñan que soltar, eran como axentes da publicidade. Distinguen muy bien si es una explosión o es no sé qué. Pero quiero saber, de una vez, por qué este señor es el especialista número 1 europeo. Eran mozos muy altos, muy gimnásticos, muy atléticos, que tiñan moito éxito cas mozas, das mozas da zona, e nos tugurios da zona, nos esos de carretera, como se os whisky clubs. Tuvéronos durante 4 días, ese barco aí, con bo tempo, que fixeron? Cuando na comandancia de Marina de Corcubión o LUMS tiñan unha relación completa de todo o que había na carga do barco. É que ustedes non teñen nin siquiera valentía. E a ustedes lles falta de todo, E que en este país onde pagamos todos os ciudadanos, pagando a xente inútil, ineta, incompetente, arriscada, que pon en perigo toda unha poboación, que alarman ustedes, Daquela non se lle tiña tanto respeto, tanto medo á autoridade, entón os periodistas se increpaban moito máis, e aparte había xente que non era, digamos, estrictamente periodistas que tamén estaban ali, interviñan. En absoluto ningún problema. Mire, é un casón, Sí. É un casón, pero de verdad. Na roda de prensa foise impoñendo cada vez máis un respeto reverencial ao individuo que as propina e por poñer unha analogía no Prestige, rompeuse eso pola presencia de medios estranxeiros que empezaron a cuestionar, pois Mariano Rajoy, hemos sobrevolado la zona para apreciar la magnitud de la catástrofe. Pregunta con acento extranjero, ¿cuánto tiempo? Perdón, ¿que cuánto tiempo sobrevolaron? Media hora. Ese media hora desfai toda a seriedade de hemos estado sobrevolando la zona para ver la magnitud de la catástrofe. Tamén hubo un alarmismo moi grande por parte dos medios de comunicación. Nós non nos inventamos nada, nos reflexábamos o que decían os políticos da Xunta, o que decían os políticos do Goberno Central, o que decían os alcaldes. Determinados comentaristas radiofónicos que sí que alentaron, puseron ser héroes constantemente ao longo da noite. E escoitaban un coñecido locutor, a José María García, que decía, daquela traballaba nunha emisora que aquí non tiña ninguna infraestructura en Galicia, me estaba claro que a mellor tiña 2 ou 3 persoas e ninguna estaban ali, que decía, me llaman gente de mis queridas aldeas gallegas diciendo que hai niños con llagas en la cara. Es decir, eso decía unha emisora, digamos, pues que se escuitaba en toda España, ¿no? Aquela noite organizouse o diaño, non? Material que hai a bordo é solamente explosivo. E aínda supoñendo, no peor dos casos, de que este material reventara todo o que hai a bordo, non pasaba absolutamente nada. O único que pasaba era solamente no barco. Estábamos falando e dicindo que tranquilos, que non iba a pasar nada, que esta... Eu non o consideraba como unha cousa peligrosa, pero bueno, sei que ao momento salí un dumbar e dice: o delegado do goberno acaba de decir que se salvara quen pudera porque isto estaba peligroso. Bueno, eu en 3 minutos non vi nada, quedei solo. Neste momento, evidentemente, vais a evacuar Fisterre. Vaise a evacuar porque houbo explosións a bordo e os servicios de saúde pública da Xunta detectaron unha nube, non sabemos se esa nube é tóxica e que grado de toxicidade ten, pero a prudencia aconsella efectuar a evacuación. O delegado do goberno manifesta un gran erro con unha afirmación de que pode haber certo risco. Logo decátase ao cabo dun tempo e rectifica, pero o dano estaba feito. E unha vez que se produce a explosión, lóxicamente se tiña que crear unha nube tóxica, de forma que os sensores que tiña colocado a Xunta de Galicia sinalaron con tempo
esta circunstancia, de forma que a nube tóxica, por los ventos dominantes sur-suroeste, desplázase vía norte. En ningún momento encontramos niveles de toxicidad de ningún tipo. O sea, en nuestros medidores eran en aquel entonces lo más moderno que había, y en ningún momento encontramos niveles de contaminación suficiente. Todo o mundo baixaba e ao chegar arriba eu recordo a un señor cun medidor, non sei de que tipo, o señor nos identificou, dixen simplemente, oi, hai algún tipo de peligro, dice, non recordo as palabras exactas, pero dixo algo así como, vos mesmos, eu marcho. Ou vos quedades si queredes, pero eu desde logo marcho e saí por pernas. Non cheguei a saber nunca quen era ese señor. Porque alguien que estaba allí, de los muchos que teníamos en diferentes puestos para medir una posible contaminación con una serie de medidores, pues en un momento determinado, y yo creo que debido a alguna explosión, porque fue lo que contó él posteriormente, pues avisó de que había una nube tóxica, y en ese momento pues la delegación de gobierno tomó los planes de anunciar la evacuación. Adoptase unha pésima decisión e que arrastra o resto das administracións. Esta orden de evacuación non é nosa, esta orden de evacuación ven do señor gobernador civil da Coruña, que está ali no epicentro do problema e que é o que evalúa as cousas como son na súa obxectividade. Es triste ver que se está produciendo una situación de desesperación que, la verdad sea dicha, puede conducir a graves problemas circulatorios. Pueden ocurrir accidentes. Cuando veníamos hacia aquí, hemos estado viendo que se estaban cometiendo verdaderas imprudencias porque la gente huía de la población, y eso es una situación muy grave, injustificada absolutamente, quizá inducida por personas que han estado haciendo ver o diciendo situaciones que no reflejaban la realidad. Eu, naturalmente, os ataquei e os seguirén atacando pola esperpéntico que foi todo. Pode ser peligroso, ahora daqui no marcho, Usted que lle parece? Eu casualmente vin que son da aldea, vin preguntar a ver se había que marchar ou había que marchar. Eu disso non entendo, pero vin a preguntar por eso. Que a xente se poña un pouco tranquila, que é o que ten que facer, en este caso. Ahora, se o señor gobernador e os técnicos o din, que os técnicos non están a bordo, Antoñito. O barco ardendo non pode estar a bordo. Que se metan a bordo co barco, que se metan a bordo a estararen ali os explosivos. Estou de acordo que serán moitos técnicos, pero a bordo non poden estar eles como está o barco agora. Tu queres ir? Está todo en llamas, todo en llamas. A bordo os técnicos non poden estar. Tu queres ir? Queres ir de aquí? Eu sou mariñeiro. Non te vas? Eu si, estou esperando por un taxi inmediatamente, xa. Senón que me poñan eles un coche. Eles teñen coche para marchar a última hora. Eu non teño coche. Perdón un segundo. Según parece el delegado del gobierno, el delegado del gobierno declaró que efectivamente que había que evacuar la zona. Que son noticias que nos están llegando de una forma... El delegado del gobierno dio una rueda de prensa, declaraciones a la radio en las que establecía un plan de evacuación. De evacuación de la zona. Mire usted, ha habido un momento, y no niego que ha habido un momento, en el que han habido informaciones contradictorias, y se habían tomado unas determinaciones en un momento determinado, no justificadas, que se echaron para atrás inmediatamente. Mandaron evacuar, logo mandaron parar, pero claro, cando mandaron parar, xa viñen os tractores, a xente colgado polas carreteras, nos coches, nos tractores, en todo. Ahora viene una noticia buenísima de la propia Xunta. Los niveles atmosféricos de contaminación existentes en las inmediaciones de Finisterre son no tóxicos. No tóxicos. O goberno do Estado, o goberno central de Felipe González, exercía as competencias exclusivas que tiña. Presidente, en esta noite vostede ha tenido en algún momento contacto con algún membro do goberno central? Sí. He tenido contacto, evidentemente, con el presidente del gobierno. Está enterado do que está a pasar en Galicia? Sí. Eu falei con él antes da noite para explicar o que os servicios da Xunta estaban observando en Fisterre para comunicarlle a nosa preocupación. As palabras entre o presidente do goberno español e as miñas pues non foron nada agarimosas, como pode comprender. Yo creo que fue una de esas especies de huidas, evacuaciones absolutamente con imágenes espectaculares y espeluznantes, cuando hubo aquella contraorden de evacuación y de contraevacuación
y que la gente huyó literalmente campo a través, con las familias, con los colchones de las camas, con mantas, con algo de comida, porque no había ni siquiera capacidad para salir de los pueblos en coches y con un cierto orden, ¿no? Entonces la gente, como no había planes de evacuación y Protección Civil no tenía suficientes autobuses para evacuar a la gente y sin embargo se dio la orden de evacuación, pues la gente, ante el temor que había, simplemente empezó a correr por el campo. Non se pode decir que poden vir 800 autobuses da Coruña, como dixo García Sabel, que en paz descanse, a buscar a xente daqui. Entonces é que prevén un peligro grande, porque pola radio dixo que viña 800 autobuses. E 800 autobuses ocupan unha distancia moi grande. Organizamos o mellor que podemos para evacuar, o mellor que podemos nós pola nosa conta. Ver como os coches iban cargados a xente chillando, buscando a forma de ter con que marchar. Son unha muller enferma, 11 anos, estou padecendo, estou nerviosa, porque non vou estar. Que teño meu natiño, este rapaciño que non é da miña lugar, chegou xunta amiga, acollida para xunta amiga. Que somos dali mismo, xunto ao barco de Costelo, de Castrimiñán. Onde está o barco? Todo este meu natiño está comigo. Información, que non hai que nos diga isto pasa, nin isto deixa de pasar. Temos que evacuar nós solos polo noso pé. Que non teño nada neste mundo. Información, ven desfrotar o barco cos nosos ollos. Vías de todo, xente cargado con colchóns, con animales, había, o sea, fui algo tal. E o que máis me chocou foi, digo, vías un camión de ganado e realmente estaba colapsado de xente dentro, con 40 personas dentro dun camión de ganado. Cos tractores cargados de xente, de cartos os que tiñen, os rapaces pequenos, a todos deixaron a casa os animales, non? O único que pensábamos era en escapar do pueblo. Tiñamos o medo no corpo como se viñeron a bomba. E no taxi non te imaginas os que fomos. Eu creo que éramos 10. En cambio, o meu home dixo, mira, se teño que morrer, o mismo me dá morrer aquí que morrerche no outro lado, e quedouche na cama deitado. Un irmán meu tiña un coche pequeno, vello, éramos 9, vellos e pequeniños, e tiña un neno de meses. Tamén hubo, que fui en barco. Hubo algún barco que sí, que cargou de xente e tiraron para arriba, para Coruña. Cando pasábamos no coche, estaban todos os do Pau da Meixenda metidos ao carón da estrada, ollando para os coches pasar. Non é por ser dramático, pero a sensación que tuven de estes vans a morrer é a última vez que os vexo, che podo asegurar que no que é o camiño hasta Noia ibas co corazón pero absolutamente apretado. Xa había un picor ali, non sei, xa a xente se supuxo un pouco histérica. Esa abuela aquí decían, eso sí que non tamén me acordo. Esa abuela aquí non olía nada, pero a xente, claro, como é o medo a veces, pois tamén dache a pensar. A ballenera. E entonces había olor a ballena, e nós pensábamos que era olor a chamusquina. E collemos o coche e marchamos hasta Murcia, nada máis. Pero a 6 da mañá xa estábamos de volta. La gente se llenó de miedo y todo iba mal. Porque le decían que no pasaba nada y ellos que sí, que pasaba. Para min foi peor o de mandar marchar a xente que o casón. Claro, eran unas vacaciones para la gente. Me parece a mí que aquello eran unas vacaciones. Te lo pagan todo y te vas tranquilamente. É denigrante que nos manden a rascar a vaina aquí a unhas personas que vimos con medo, que non vimos por gusto e que vimos gastando os cargos. Polo menos que nos manden unhas colchonetas para ubicar a estas criaturas, porque é unha vergonza. Como unha evacuación de 50.000 personas completamente voluntaria e completamente autoorganizada, pois non houbera episodios así de canibalismo ou tipo Mad Max así pola carretera, e que fora, digamos, todo bastante civilizado e sin ningún tipo de víctimas.
Usted sabe lo que es abandonar una casa con todo lo que tenemos hijos, que nos pueden robar y que llegamos aquí que nos dieran de comer. 2 alubias que nos dieron. Eu sentíame totalmente tranquilo, a pena foi que toda esa xente pois marchara porque, bueno, pois tiveron que desplazarse, deixar todo o seu traballo, todas as cousas na casa, un abandono total, que non pasou nada, pero podía pasar. Eu creo que a evacuación foi unha medida preventiva. Eso que estamos no Cabo de Fisterra, cos ventos que hai, que se foron a outro sitio de España ou de Europa, xa escapaban xa aínda máis velocidade que nós. Pero por eso nos criticaron, e nos dixeron que éramos histéricos, e que tuéramos histeria colectiva. Pero os que dixeron eso estaban ao mellor a 1000 kilómetros, e nós estamos aquí. Imos agora cunha nova de última hora. 3 dos camións que partiron do porto de Cee con produtos tóxicos recuperados do buque Casón atópanse detidos na localidade lucense de Guitiriz. Segundo o comunicante, estes camións foron interceptados por grupos de veciños que non permiten que continúen a súa ruta prevista. Pero ustedes non teñen fillos, non teñen familia ustedes, o qué? El gobierno va tomando decisiones a medida que se van planteando problemas. Y a medida que las horas van pasando y a medida que va pudiendo pensar qué hacer con ellos. Los bidones se iban para una base del ejército que el Ministerio de Defensa nos había ofrecido y han salido por carretera. Yo desconozco en este momento si han llegado a la base ya o no. Cuando se cargan los camiones y los vecinos de las poblaciones donde está la carretera que va a Parga, pues salen a las carreteras, salen a echar aceite, a impedir, hay conflictos con la Guardia Civil, hay enfrentamiento con las policías municipales, es decir, se va produciendo un auténtico incendio social desde la Costa da Morte hasta Parga y de Parga a la empresa de Alumia Aluminio. Está la gente convencida en ese momento de que efectivamente aquellos bidones pues pueden tener cualquier cosa, cualquier veneno, cualquier elemento tóxico, y no digamos ya si es radiactivo. Non fai falta ser moi listo para pensar e constatar de que un barco que ten un problema pois na Costa da Morte, pois que acaben o material que transporta, que acaben no norte da provincia de Lugo, pois claro, aí notase claramente que houve un erro. Porque non temos nós por que aturar uns bidóns que veñen non sabemos de onde, nin de que xeito, quizás dun xeito pirata, e que nos los cargaron aquí a nosotros como se fósemos esos tontos do mundo, non? A mellor idea que se lle ocurre aos do goberno central é ordenar de que esos bidóns se leven para a Lúmina. Era moi difícil explicarle á xente na Costa de Lugo que o que se consideraba peligroso na Costa da Morte, pois que non era peligroso na Costa de Lugo. Porque había que dicir que a cousa, os peligrosos iban nun sitio para que a población, que había 60.000 persoas evacuadas, volveran ás súas casas. Aluminio empezou a funcionar xa con unha situación financiera moi inestable, e a altura que ocorre isto, o do Casón famoso, pois resulta que a regulación de emprego é unha das fórmulas máis doadas de facer un reaxuste de saneamento do conxunto das contas da Aluminio. Eu pareceme que o error grave que cometen os representantes dos traballadores é non protexer as instalacións. Estivemos falando coa dirección da empresa que tamén sigue firme e non deixar entrar a carga esta. Quen evita a entrada dos bidós
no complexo industrial, é o director da fábrica ás 8 da mañá, sábado 12 de decembro de 1987, e dixo palabras textuales o director, o señor Muñeta, dixo: yo estoy por la evidencia económica de la empresa y no quiero que entren los bidones dentro del complejo industrial. É certo, ese é un feito incontestable, pois con cargo a este conflito modernizou as instalacións, modernizou o sistema productivo de produción de aluminio, porque todas as cubas que se destrozaron, pois prácticamente se fixeron de novo. E a maioría dos directivos da empresa, pois eu penso que hasta seguiron. Son 23 chinos, traballadores chinos, que viñan enrolados no barco no Casón, morreron os 23, e casualmente eran 23 os membros do comité de empresa que perderon o seu posto de traballo. Ainda hoxe non se sabe se había elementos radiactivos dentro do Casón, que está ali, afundido, non? Bueno, pois o Casón está aquí diante, pasando este monte do castelo. E nada, está a unha profundidade de uns 10 metros de máxima, pero normalmente andas por enriba de entre 5 ou 6 metros, máis ou menos. Non sei se seríamos sabelo, porque incluso hai anécdotas, curiosidades entre nós de que morreu moita xente en estas fechas, de que ao mellor podía, non sei que non é normal que lle dean estes infartos, estas historias, que a xente morre moi xoven, non sei canto e tal. E ti imagínate que se superamos o que en verdad traíamos, non sei, empezaríamos a reclamar todos os dereitos de non sei, do Casón. Eu estou convencido, e se non preguntade a xente de Fisterra. Están caendo como moscas. Porque hai moitos casos de cáncer en xente nova. Non tanto por aquí, pero para aí, para parte de Finisterra, por aí hai moitos. Que esas cousas son secretas dos médicos, non che van dicindo de que morren un de outro, que se garda aí ese archivo non sei, eu tamén non sei de como morrer, pero se morro da garganta, xa casi penso que fui do Casón. Desde que fui deso parece que hubo máis cánceres de... Que aumentaron de páncreas, cousas de respiratorios. Isto que vean a consecuencia do que comemos de cando fui do Casón. Porque hubo médicos que efectivamente dixeron que cando sobre os 15 anos que había de aparecer síntomas de algo. Hai bastante cánceres en xente xoven. Hai bastante, sí. Eu na miña casa me tocou. O meu home estaba operado de estómago. Está sin estómago. Era mariñeiro? Sí. Aí se leva 7 anos operado. Sí recuerdo que había mucha mortalidad por cáncer de estómago, por ejemplo. Yo después he seguido, han pasado 25 años, he trabajado en otros sitios y yo tal incidencia de mortalidad por cáncer de estómago no la había visto, no la vi posteriormente. Pero resulta que el cáncer de estómago, hoy por hoy se sabe que está muy relacionado con la presencia de Helicobacter pylori, que es una bacteria. Y es una bacteria muy prevalente. Es posible que allí, incluso por hábitos higiénico-dietéticos, por comer, pues que la incidencia de Helicobacter pylori sea superior. El doctor Pedro Mariño de la Escuela Nacional de Sanidad había llamado, me había preguntado dónde podía hacer un estudio, cogiendo muestras de mar, de tierra e incluso de piel de la gente, para hacer un estudio de sitio donde no hubiese ningún tipo de contaminación, y elegimos pues una zona
que fue justo donde después casi fuimos a arrancar el barco y entonces teníamos la situación basal de un año anterior al embarrancamiento. Luego, un año después de lo sucedido, volvimos a repetir el estudio y no se encontró muestras de ningún tipo de toxicidad que hubiese dejado ningún daño, ni ecológico, ni en las personas, ni nada, vamos. O sea, realmente yo creo que es imposible que se pueda achacar a aquel desastre ningún tipo de problema. Que hai xente que di que, bueno, que o cáncer aumentou desde eso, e a verdad que eu non encontro lógico, porque o cáncer aquí, ou destruímos o mundo ou vamos a morrer todos de cáncer. E non vai ser polo Casón, precisamente. Si se dá un accidente, onde está a responsabilidade primeira? Na falta de capacidade de reacción ante accidente, na inexistencia dun aparato logístico para atender ao asunto. Non, a responsabilidade primeira está en ter descartado que haxa nunca un accidente. Eso de que os fenómenos sociais son probabilísticos, parece que o poder en Celtiberia nunca o tivo en conta. Nunca hai probabilidades son solo teóricas, na práctica nunca ocurrirá. Logo, cando ocurre, pois logo pasa o que pasa. Digamos que hay dos niveles distintos. Uno es el hecho de que Galicia sea la sufridora, por nuestra ubicación, que sea la sufridora de toda esta especie de pasillo tóxico que está cerca de Galicia, ¿no? Y otra es que las administraciones reaccionen mal e intentando tapar los acontecimientos, no informar, falta de transparencia. Todavía vemos que cada vez que se produce un acontecimiento de estos hay un desconcierto de las autoridades, no saben qué hacer, o algunos aparecen por ahí, en fin, personas que parece que hacen un negocio, me parece muy bien, que todo el mundo tiene que trabajar y hacer su negocio, pero que hacen un negocio indebido con estos acontecimientos. Me estoy refiriendo al famoso tema de las ayudas, de los remolcadores. En fin, este es el problema. O Casón, desgraciadamente, fue un accidente e que tuvo unhas consecuencias moi negativas como a perda humana de 23 asiáticos. E ten unha cousa positiva, merced ao Casón, logo hai un plan de salvamento marítimo e de actuación marítima. Daquela non había ninguna norma, ni siquiera que os levase, que os obligase a pasar a 12 millas da costa. Pasaban no medio das flotas pesqueiras pequenas de baixura que estaban no canto. Temos que agardar hasta os anos 2000, o século XXI, para que haxa unha separación do corredor de Fisterra. E tamén dos anos 2000, para que haxa un control dos buques que pasan por aquí. E como está o sistema dos fletes, das navieras, do transporte marítimo a longa distancia, dos buques de carga? Como está todo eso? Buques obsoletos, un tráfico semiclandestino, tripulacións superexplotadas. Entón non se pode deixar que todo eso saia, porque eso salfire a moita xente, a moitos centros de poder de decisión. Una buena parte de las cargas que transitan cerca de nuestras costas siguen siendo ilegales y que probablemente, excepto la agencia aseguradora y el capitán del barco y pocos más saben realmente lo que cargan los barcos, ¿no? Estamos ante un tema complexo, porque es de un gran negocio marítimo, es el negocio, unos grandes negocios actuales. Por lo tanto, hai moitos intereses. Pero claro, las administracións teñen que actuar. Si saben que era o caso da Galega, e sigue sendo o caso da Galega, que mellor que o que saiba que poda tomar as decisións, non o que este fora con moi pouca sensibilidade. E o problema coa costa é que o mar e a costa en Madrid nunca entenderon. Deben de pensar que como Manzanares, dito así, sin faltar de respeto aos madrileños, que non teñen a culpa de nada, non? É moi difícil facer política marítima dentro do centro da península. É moito mellor oler ao salitre para coñecer ben cuáles son os funcionamentos do mundo marítimo. Incluso, hoxe en día, estar en Madrid, ter en Madrid as decisións de política marítima non é o sitio máis acertado.
Estuvemos 7 ou 8 días sin ir ao mar. O ayudante de Marina tiña 2 bidóns que durante un certo tempo, un mes ou así, o tuvo na casa e logo os vaciou polo alcantarillao e posiblemente cheirara máis ese día que os días do embarrancamento. Houve quen foi de furtivo e fixo 2 millóns de pesetas e puxo na casa. E máis comer nos cintolas e non morriu nen quen. Dixen yo, ten cuidado, cando non morre o canario, tampouco non morredes vos, Pois tiña un canario na casa e cando non morre o canario, tampouco non morredes vos. Estaba unha vez, sí, dormindo nun hostal en Fisterra, petaron a porta, mire, tal, señor Pereira. Sí, Pedro Pereira, dixo, non, aí xa non. Estaban buscando o responsable de protección civil que non tiña busca, non tiña... Bueno, móviles non había, non tiña busca porque se negaba a levar busca porque decía que o estresaba. Non es claro agua, no había descoordinación, había falta de coordinación porque no sabíamos más. Aquí ni Dios dimite, aquí no dimite ni Dios.